Šego zasigura vraća taj korner, vraćena lopta Šegi. Šego za Pajazitija, Pajaziti traži prostor za udarac! Projektil Adriona Pajazitija za 2:0! Skinuta je paučina Skolićeva gola. Vjerovali ili ne, prvi pogodak Adriona Pajazitija ove sezone u HNL-u. Igrača Dinama ima svoje čuvare, ostali brane prostor. Miks između zonskog i čovjeka. Pokušaj na bližu vratnicu, Stojković, Stojković! Briljantno! 21. minuta, vodi Dinamo 1:0. Deseti pogodak ove sezone za Luku Stojkovića u svim utakmicama, naravno za Dinamo. Briljantan volej. Ostao je ukopan Malenica. Vidjet ćemo to još naravno iz svih mogućih kuteva. Stojaković. Stojaković! Vodi Lokomotiva 1:0. 18. minuta, briljantna reakcija Vasilja za vodstvo Lokosa nakon 18 minuta igre. Kako je Vasilj ovo progurao u mrežu. Stojaković ostao sam, jako puno prostora je ovdje imao Slovenac. Vasilj Školski napao prvu vratnicu, a onda petom pogodio pod gredu. Je li ovdje lopta možda dirala Hajstera? Čini mi se da nije. Opasna situacija, Butić s loptom u nogama. Butić! Sjajno! 1:1! Sjevnula je raketa, sjevaju sada i poljupci na gostujućoj klupi. Vratio se Vukovar, 36. minuta. Bljesak genijalnosti mladog Šimuna Butića. Neobranjiv udarac. Možda i gol kola. S druge strane Vuk izvrstan. Mišić može razigravati, može ljevicom. Mišić! Briljantno! 1:0. Možemo li ovo sada nazvati golgeterskom serijom Josipa Mišića? Voli taj južni gol, fenomenalan pogodak, razbudio je sve okupljene na Maksimiru. U svojoj 250. utakmici za Dinamo u 41. nastupu ove sezone u plavom dresu. Drugi pogodak, ali ovo je pravi hollywoodski spektakl.